Amari luko kinto luku kinsasa. Amari luko kinto luku kinsasa. Kinsasa bantela kimpakile niko vutukari akako. Ayaye weri mauyaye. Ayaye weri mauyaye. Ayaye weri mauyaye. Ayaye weri mauyaye. Magi Sosila Mboa Angela maugu nzola mesu Nge uzola mau Ane zola kwaku Ikwanga jimpompa Susuiko kele bayaya, susuiko kele, unambanza kongwe. Susuiko kele bayaya, susuiko kele, mumambu wa miondwe. Betenge Kipaki sobele bayaya, kipaki sobele, unambanza kongwe. Joel Photo Kuwaka mabwiri bayaya, kuwaka mabwiri mbimba, kifumu kimbanza kongwe shaje modele. Baba yala mukipa kimbi bakomi kudiembila bayaya, bakomi kudiembila, umarata manganye. Betenge Joel Photo ambiance à gogo à Château Rouge mon côté hein. Alu yambula kwanye yambula, oyala kayala yambula. Alu yambula kwanye yambula, osala kasale desale, otomaka tomise etomise. Alu yambula kwanye yambula, oyala kayala yambula. Alu yambula kwanye yambula, osala kasale desale, otomaka tomise etomise. Ange muta damas Ngela nsingi zilubak Akyo kimbuka kwenye tuki Keba kwa Susupeti buiko kele mama, Aya aya bakentu bakulu bonga bonga bisangala. Elo kwenda kumaza tukwenda, akisalu kizola bakentu. Simba Simba Katula Buka Mama Nima Mama nima ya kulu itolo kele mude mude makinu ofele. Amulu mwana kongo ditozila. Keba kwa kunge Keba kwa kunge Mama Nima Bukwatash Mama nima ya kulu itolo kele mude makinu nongono. Amulu mwana kongo ditozila. Bukwatash Alu yambula kwanye yambula, oyala kayala yambula. Emile Mukanya Alu yambula kwanye yambula, osala kasale esage, Adam Kongolo otomaka tomise etomise. Beber Ntuzi Imisango ambudoze bena lelonga kuna bema shikoko ula mambo mailekali na tunzambia sambiri kasambiri muntu yetu tuko na tuku Kinzambe sambiri where sambiri Zambi apungu kubanga zulu yintutu anabu yufuluizi ante sidi kwezi mindele dina dia mlinka kasi mama yufulele kuja mindele nani zuluza mindele tama baba umindele kanise ko ambuta sambira na Zambi apungu ndio nova anga zulu yintutu kuzawe kasi esambu ina sambiri ngi yawu ipiranka kiyaitu sambira ye yawu na sidingi
mbimba sidingi unansuka hoshika mene lombele yandivo waikwendanga muna kiana kideki ngwetsimbako lelo kingwenzushi ikote muna teke ipinde baka keti baka mbakale wana mwana mbichi vanakundeli ngwandi isangi avuse ntambu kele leka paukaleka ntambu vumanisi silisambele fileyo yani koko mbishi ukwende kuntambu matundo maefu mavungu vukwakwa ntele mbila moyo anungu jona natanga konzu tanga amanyango bongele endianga tubidi kuna simu de ndungu nakaleka tubidi yoko bote mupasikena za zina kachilende kanako maladi yomo kabakanga mbishi kuyoko tudiambo awasilingi yawo sirizo zumbimba yani ko fundi ono kukanga ngamafina yimenga abu yani nakadianga kana mali ko fundi manga kujama umema kumashindu ni kala ku yabo mama ya torumbu então ka fete voma kile ndio ono kukanga ngamafina yimenga abu yana kabaka yani kakufurusanga cyuma ko ngeye sibu umbaki abwina kapakanga yandi sandi ngudiyani vuka kwa furusanga cyuma ko ngeye sibu umbaki lekere ntambu yowele muna ikyana sambu kyandi kalenda baka ena mona vuka pakanga ka kwentambu bongere nkele yowele leke ntambu mbisi binda nko binda kumbaka ngokine bukubaka ngofedi kona leki ka ntambu fedi kwenda ngaka muna wele muna ngindu za wangu chiwantu etu watu karatukala muna binda shabu mutu wa sibu kwa kanda diani wa binda wambisi bevene yembisi ze sibu kwa kanda diani elumutu kwende gwatana nta mbakiti elumwa gwatana yembisi bindi ngepe kwa binda kina lumbu mbakiti yekuma kuyoyi kumuna leka ntambu kuyoyi kumuna petanga bulu muna yoyi nzila nenda baka nta baba kabinde mene mbuta mutu kabonga nkela bongere punza yatikiri tuna mbimba abuya ni tate nketu kwani kutsibanga mwana kipakiko ale buya ndi kwani oisika mbishikafwa kororo kotete punza nta wele beti au kamona mbishi tu mbishikafuidiko siri wenkaka mbimba tu kaifuidiko siri wenkaka mbimba tu mbishifuide nta unzee buya ndi ono kundokanga nete towishe kubo ngekaka unisidi ngimbimba zono yayimbisi mbaka bakiratu muna batayitukiri kubo bakiri kabaka ngunu bakiri kubo yani tati tidingi embimba wawo yani wawo kafete shawulwele kafete bobulwele ediyadi diambu akanga mamawuta akanga makonzu kabakanga akanga mashansi muna isalimele makuru yayinzira yele landingi yoyo ingombo atelenga yisambu ina yele sambu ipire yina bolo yana sambu mulomba bawete kungeki ben alors bene yisambu muvanga mbiko wantu sambu inivanga mbiko wantu igikirwanga mbimba yomasibu emasibu natuzoni baba wao ezinende tibobanga mbimba kuzidio desh no mbimba izauzina mbimba musentidu yembote yembimba musentidu yemmi agora esibu idiadi abo banga mona kingala uloka baloka ye aloka dingala atoma buva ya mudimbote agora kingo kinatibu banga bumutu lele bakiri wele niemi tiri mukinika kinako kazi kindo kinene yesibu bibili kabo banga bukalu sibiko kadi buru sibidi muntu ya mukibeni ka mona munanga secret kibeni kuna kunzana wabo kusibiku kibeni bo sibidi diamu kadi bibili kibobanga bo zitsengwa kwisa kupachu zinga lumbu efwana muna china kakupana yape wanzana
ngudi yese gwisene kyao kwa mwana ye konsumutu ndio na vuili kadi ansashi tukile kamwana pashe wasiba ndio na mutu kafete mona pashe ndio wawe mutu muna nzile ina yimbi wa ukeni nganji usibangu kubango voka mungi ngutako vo mungi nguta kalendi bako kalendi guta kalendi mona kisa vo mungi nguta dikalile pile yae pashi kazai mungi nguta na mutu pe bindema bon mutum kaka una yinkisi usidi nkisi myani ngenkisi usidi baba bo mutu kuiza kakatuluki akima kasima tungenkisi mbaki ngenkisi usidi pili yayi bo mutu pio kilimana yayi nzira ngenkisi mbaki ngenkisi mbaki dingi yemasibu mabaki dingi watu amwene pasi yene pila ayele sambi dingi mutu tere mana volevo ke dia kingo timba kule kingo nzushi angen kisiumba kidi amkia kundia shabu hankisi mina bene mina sidi mikonda razau yani ka bangi midi amuku inkisi kemkumbanga lambo nós percebemos o que o papel disse. Agora, é assim que o povo nosso vivia antes do Evangelho chegar lá. Mas depois disso o pai estudou a teologia e como é que interpreta aquilo que os velhos, a religião que eles tinham, né? À luz daquilo que aprendeu depois. Como é que interpreta aquilo? Mambote kwandi manzambi akele vanga ngavo mankaga mambi kwani. Nzambi sedietu ni yani ne tugutanga kanika zaye bobo ko mwana utu kidi mezingese ne zaidi yakene dia wetsatu bo mwana utu kidi kakutuka inkanda kunuvuga ngo walungu didi lutsatira mona pile lupanga mona pile lupanga mona pile kanika bobo ko mezinge kibenese zaidi nakana dia hu mfumu kikutu kinkondere ze kwako bosi ni tundure ina zevu yene una kera ngikibene sokimwene iune nzambi kuti vangu kuzura ngmambote zeye ephumu kuno ze tushangana tamagaze kikoma tuvumukini una tutanga ngamona lome una tusambira katuze kukansinza emwande velila ukutusali sanga muna mana tupete lombela ego yimu kuma jo Yesu Kristo kaisiri paske kutusonga nzile ina ikireka tufute kala kontaktu yani tata nzambi muna mwayele bunda keni ningi mukone bangi mena zina mbimba yele lombi nzambi ragwanga ekuma vena yenzambi zole esatana yenzambi ase evo sidi esibu satana baki divene mvuto evo lombele mbimba kuna kwenzambi vena mvuto kadi satana unakona musala kenanga taitumunzempe musala kenanga ngoro vitu venga mambi satana kutubana kuraji kujigira ngoro tutomapanga mambi fasi yandika kayangalala voto le sibiyan satana temana ko fasi yaka mona fasi tuzayibo satana unangi watu akala ngoro mnadini diamu ebuni lana tuluwanti kasi Yesu Kristo wisidi muna kutusonga etambira keleka kadi nketo Samaria ukamubelengapo muni mwana Yakobo muni mwana Yakobo shabu ananzana muna diadi uru Yakobo muganu inini maziburu yandi ngeye kuna nkutu ye nsoko ya Yesu Kristo nkembevo etangwi ina zonu tangwize mbe mukana bene mukumukadi seriyamo Yesu Kristo nkembevo yenu lusambira nga mana lukondereza lumbu kwezo yenu lusambira mana lukondereza kaisha lusambira nga mana tu zeye kile kama mitembe ule furusu kwa yudelu lutuka kadi nzambi mwanda yana kusambira pita sambira mu mwanda yiludi ikile mochi mana lumu ki tiadiji zatu sambira tangu ya wosu lumu kivuidi na te kama mwana kana nzambi ya sakisako Elia sambile tangu dia disongelevo watu walende sambile tangu inda banze nga sambile kinga ka sambile kwa huko ikuma na Yesu Kristo kaka mutufute mwena
etsambililo akile kina kitu kutusomela Yesu Kristo mana mavuvanga wanti mana mavuvanga mbuto zetu mambo mangindu sankoze zimaginaji mana kabisi dikukunko mbuto zetu kindoki mautru mena kabisi dikukunko mbuto zetu kindoki wawe kindoki futulenda kwenda kuna ntwala tulenda monovo kabakele dia mudikiru kumbu kindoki kon kishu kele kumbu kindoki kisipo kele kumbu nzambi bene yululu kisi amatamba nzambi kita nzambi mbolu nzambi ululu winki si che 70 itare kana terapeuti che si chiama oggi nel trattamento tradizionale meno ma uso si azai kidingi nzambi wa meni matumo na futuro chetu kunima kadi kosunkisi kandadiani bo kandadiani matamba nkisi matamba kala yao matamba na mapaka au kaka fetu kukuka kwenda kukandadinka kaka wa meni mamene tuli chetu mingi zina ulolu nzambi akele zao yani nkisi usadisanga nkisi usadisanga ntulu nzanga atozevu na bana paracetamol aspirina mtu uyelo kale magaze yeve enta wakina bukele bene ngimere mawusu nakabana ntukinze enta kakubana kabilongo mifamba ntukinda kuse kufuta njimizingi ko kafuta kukamba ayeme kukanga kuna maza simbi yimene makuru pake kufuta njimizingi murusinye nakanga zina nzila ndiona mbuto mutu kala nzepu zingi ndiona kala pilini yani kujisiranga tamoni kunkanga nzila pake kukanga nsinga muna mauku mafunda mene kukangile ndange mabanza kakemene kinga bilonga vene bikatunanga ekimbere portanto wawe kutilonga akatumene mavamba simakaka nkisi usadisanga simakaka nkisi usadisanga yikalomba nzimu zina ifete kuisadisa muna kwenda paka dia nkisi minkaka niwa tukwenda kuna farmasi tukwenda sumba bina milongo bikutusadisange pira moshi ayambola mene mavamba mapampamba kamene ufuno sabudina dina bukadiza ake nugatadi bisu kwa mbuto zetu kyana kindoki agora kindoki kina muntu ndio kunanga ndoki tatu kama niti kwena furubu kingi katenako kakina kukina kansi esibu ikindoki woshibe sibango ndoki pasumutu kadazeye sibanaka siba kadipembe wene mputu ndoki waetu kurutua ndoki siba tusibanga munatangu tusibanga tukitukidi andoki munatangu tusaku munanga tukitukidi anatata za baba wale kuna kisaka ndika tawidi papa la kisaka ndika tangu mwange nzambi mabandu en que ano foi isso? 77 evangelização até depois da independência ainda estavam vivendo o tempo antigo, né? Viviam como se diz, pessoas não civilizadas. Bom, mana tumena mvovo kala ye mutemutu Pode falar para o português? Aqui é outra câmara. mana tumena mvovo kala mutemutu mena muna nakase tilija mulemi mafutu kila nzeyevo na te uno futu wele kuna na bangu makinze kudu mena na te wa kisimene misambi wange mina kumunzambi na kuna watu misambi la mina kuna mana mababo ngoro tufiti panga mvutisha kuna kaka kupekundambo titunanga yani yatu ni mama mwana soe kuliza yako kinate kuna kibogulu kuna makele yana kuna mubangira mu mambo kuleni visa ko turi mu Rwanda bana katika Rwanda dia mu visa buguziko kuzayo na wende kuna yilia watu paka ngambishi muna maza ayena yoyi tutobanza ina tutikwa sabisanga mukisha pakilanga chabu ino tutisina ngolo kasi voto le molenda ekato voto kwenda kuna kunda ko kufitiwa kututuka anga na mawo mu mambo ndari T-shirt vou tempo né eu daqui não há muito tempo então eu já não naquele dia eu já não dona também na pouco aí você deixou lá é coach difícil
É muito difícil porque, em primeiro lugar, tem que saber o tema da conversa. Não, estamos a falar de qualquer coisa, não estamos a falar de qualquer coisa. Quer dizer, nós aproveitamos a ocasião que o pai está aqui, Exato. de ouvirmos aquilo que ele pode nos dizer. Exato. Há muitas perguntas que nós nos fizemos. Assim que ele falou, aprendemos pelo menos muita coisa, né? Que havia aquilo, os gangas e aquelas mentiras, e realmente até hoje em dia confirma-se mesmo aqui a medicina tradicional. É aquilo que os velhos praticavam naquele tempo. Mas depois, como eles esclareceram, nós entendemos, né? O que eu estava para argumentar, aquilo que se disse que são as coisas ocultas, são as coisas ocultas, desconhecidas, que eles colocavam em lugar de feitiça. Bom, quando andarmos nos países desenvolvidos, um dia vamos encontrar casa, que se chama casa de feiticeiro. E quando entrarmos nesta casa, vamos encontrar o feiticeiro sentado com a feitiça, porque o feiticeiro é o homem humano e a feitiça é preparada pelo homem. Assim. Mas conosco costumamos pensar que a feitiça é um objetivo, um objeto vivo, ou como um animal, o que se chama, não sabemos. Finalmente, vou ter um bocadinho com a lua ali do Museu de Guana, Guana Fioti, Amvonja, Amvontano, Amvonsano, Amvotsamba de Ovo, e Katkando que estão na estrada. Tinga, una cientificamente, uma vontade, caseia 50 vocabulários, uma vontade 300 vocabulários, não sabem. Caseia tem uma vocabulário, não sabem pronunciar as palavras. Como é que ele estudou essa coisa? Porque não quer. E até é que estão a fazer estremecer as pessoas em Luanda. Bom, a mamãe de fazer coisa com uma filhinha muito querida na zoa. Agora, no fundo. Desculpa perguntar, o papai nasceu nos anos 38. Yanandambu, twavuveleu kala ye mutomutu mishavu, tugwana atwatelenga ngombo. Atwadikiringi kasavondelenga ndoki. Anansua pe akala baka manki ndoki. Yekuma amisioni atuvangiri nkongono tuyimbilanga vo. Mukalanga ndonga mmoko kelanga setufwa. Vosi adiga kase watu afuidi ayangalele vutu furukidi. Kama kuma ladi meishi diaka. Não vem nkunga, missionário. Missionário. Una muna nkunga que o Benes. Então, ankaka kongango avovo, as mentiras que dura muito tempo torna-se verdade. A mentira falada há muito tempo torna-se verdade mesmo. Não é alguma coisa verdade. Mas aquilo de ambulizinho de boboca de kitu kidi, se diz que ele que perigoso. Ambutezetu, akala ye matsueki, azule kala ye matsueki manafrede ziti silwa. Wolu kwanga mbumba ini vangilungu akisolela mujwantu munavata yana yana yimvo yinzefu shavu muna shavu ele kunise mutu mbumba. Afite bonga mfuke di kondo akenya zingiri vananilele ele bonde mukasa kena ngazevu ngandi ufundi. Wele kale kuna kotele kikumbi mena kuntule pirina kula zimbua kina kavaika abo no furuki wawa fiti kumbanga kadi wafuruka nda kuna mbomba kuna konde kalanga kaka mwana baka na zabaka makombomba kako kundia this is a
la yoga futa alibezi kaka ne kuyina yimbuti yina tsunga ne muntambo difficile muntambo mumo kuja kumbakira alors le kuyina yina tsunga ni mbote kani mwana fiyo tena baba kusevu kufeta kuzivana ka kompetiwa ta ketu kadiko mwana fuje sisi namudi amwe boshi wangu ko mone kaka kurula malo da songa lembe imene ko kebe ndio nando ida saka no bata wa saka wa ya ndoki ta fuje bangu mwana yina pila no kuze kuizidi siki kitu kidise yamudi nene yamudi kile kindoki na te wau i poki bo wangu kindoki tuna bonge sempre inkaka baba yetu tukele nanga mvu 15 bese baika kipa kuna zaira kimundele nguru kumakadi atu kuna kitsazi kali ndeke kuipipa uchi konde kala organisation yimbote segura chimbote katu vonda nanga tamindele mwene buwatu ndeka futile kanga munafu avenga kufra venga mama pile mpile pajiwa kipa kuna zaira kimundele nguru kumakadi atu kuna kitsazi kali ndeke kuipipa uchi konde kala organisation yimbote segura chimbote katu vonda nanga tamindele mwene buwatu ndeka futile kanga munafu avenga kufra venga mama pile mpile pajiwa kanga watu nuko asidi mundele nguru pasi yatu amona uonga ndio unakanga tusidi kuna boroga bongore nguru ya kasidi kuna kenge nguru okumalu nlela tumuna kesi kuna sidi katantu lesonga tu pele ndio mara kitu kala nguru ndambu ntu kitu kidi malu imasidi nunca kan kenge kwa kuntu nlela asidi ko kumalu nguru pele mara kitu kala ndambu watu nguru kitu lwanga fasi yatu amona wonga kadudu kakako mlayana nzila watu akula mbumba watu fitambulangu wawe nangi kindoki yambudi kakadi akadi vaikidi mbudi malonga mbungulu nge mwana ndunju bari yobudile twadila ele kuna pukuluzo asiri mbungulu kada sile mbungulu usidale nge mwana fyote ya ipudi mbungulu abudi malonga ndo makasa nanga kona kileka piri atoto manisa mbungulu budi malonga kinga mbuchi watu vuna abuna tuvuna tufire yote tomana koda tomana tegeta apwana mindele ana wabu seni kolao lumu kiseni kolao na yela tomana bukyo sisu bui seni kolao mutu katele usingi mana tangu iki ginga kashi juwe tando mana tulu lufunu kalindi lubangu lukala kaka una lufunu ikia kindo kikwangi yoko finalmente kuna mabatela wabu kuna changi kiyo kimatemu meni kundokishina kuna uwendi kishabu leku kimbote kina kuna ana uwendi kiyo kani kuma wele kiyo moni kuma vuvu leku kuna matebu meni kuna kingane ataka lili kuenda kingu wana matebu meni kuna ndewa uende kuna leku kimbote kina kuna antanyi mama kindoki pasifu kumetatila wantu muna wangu kindoki mazuchi kina tumvovu mafungu imeshi babanga hi munafuku mutu kabaiji kwa nade mafungu mpundi mutu yemasishi ngafuti zinga mushi mutu kaji muna yere pirekenanga watu kakunzolanga ko ye muna kundi ya vishi muna vishikenanga wata frenanga kumbonda ikuma kitini nanga akuma kikushilanga kuna batya mukuma kikusha ye na ilo sanga watu muna mafuku ulu muna ngala wikona tadingi muna lisho yapule kama kuishanga muna mafuku fashi ho alina panga kini kifute diwa zoranga dia yango wa comme terme non si deve mais ouais yambuli kikini na nuni mosi no wetu bobele hata kumvua tanga muna bangira aventure za mori muna baba parce que o gena ya difungu kamungindu kunkuditasi nkalete umono kizaile de fongo le kalende kalake ngenga kate kwende kangari tirumukin mais luntara ya kwazo kusentir mu nijumbi biani kuma kimosi nuni mosi biokala antuko fasintadiri una kambota iwa utulenda voga endo sisi na tullo tanga
imamu mena tutekele mmona mana tutekele wa matulota mana ndoshi ina kuwiri ko kumwena kulindu lota ndoshi boka ni wizi kulondere ku atuka kwa kulondere kono kukamba kono lende lota ndoshi kina kuzi kwa kufanana ntawo ge tukawire kalulo mambu ye yingana ye safiti wo mun tukokole wao kwenda ngamere mami mene muntu mukupanga pasi ambuto zeta longa kala milongo myobyo sunimi yato zenganga miragato katula mwana nichia kepanga nga milongo myomindele na aswe ya ndongo wana kene kulupita ndomba mvana milongo kanwa lukanga ndongo mwana milongo kulupita kadi maamene kakiwile kala mwana pasi sunimigatu pilei pasi muntu kuna tutukiri mwana mabilongo akanga waba yukuru bilongo wao nakende kulipita arubuka ntele chungu kinini ambene shabu kato mwana kunguka mwene mama kala mwana ntu walato kwa mene mabu makulu bashishi pile makalanga na wene mwana jiringe kaka ukwendanga ndianga jisha kuna nima wa matepo bukita ndagi ndoka ukati kwa nileo na wende tala keu ufanele ye muntu agora numona ote kuntaro shimo shabu futikala won kumezi kewe ni kewe kibeni ka muntu kwaniko kewu fungu si zagatangu kuti niyawu kutukala munzo zagatangu niyawu kutukala munzo muntu maraka monanga wonga muntu ndio numuna yina test mun kinza khulu babangere kunna ka influencer mwana popi ule bule mbutomo pangu kimbote teka twidi kaka mesu kiate mwana uonga kusimbiko muli ya keme mwana ngiti yana yama yaikali ni mwana uonga ko kedi yana yama mwana ngana popi na pangu mindele ana popi nga kansidi pili ya bene mkona kangariki andami ya minti pili mwana amuka mwana uonga ko ni mwana kwa uonga ko wao mwana nzwetu musasukidi nyawo musasukidi mbwa ye majembe ana yamukene wongumbo kene wongo wenyawo kadi mejan kaka nyawo wonga kasimbi ko kamondi nyawo imene mafungu muntu kene kone kote kumuna katika fungu kana tambre kana kutuko pilei kakala malonje moshi fungu tutukanga pata tutukanga kafuata so História, hoje está me contar, é só que o problema que tem na gravação. Não, que kulu ndobanga ko ngani ndo tubule kali yana yana ngani kayena cha ukata kinako mais mazitu na mwana mazitu na mwana ambude zetu pakali mazitu majungu tukira kakundele ka ambude na kala kadi seriamo ngolo kaska ke nta mwana ngolo kaza kikwende kumbu kuvonda kumoto na bonda ya tunka kaziga to mo pasivo zaitana bukeleka kazani ngorina na kwa kuno kufidita atengane kwa kunga tengebele tamtambulele muntu na chadinduji ndinte adozo na wote nimeya injeção penta marina segunda zao kuno shiriki kwa kilo konganyiro sawatu afita pesa na kilo na hiyo ile iluta mtu fui wawayire kuna watu wenanga ye ndio ungeifui na futa kutu mukame na tabonde ya tunabondi ya tu ni jibata fui dile ya tulukun turdare sangu ni moku au kaniga na ya yondo kwa ndo kilifui kinga akwa penta ile ya bondi kindo kije sikubigirende na bondi ndo hapa ya tubenga kala kama ni tozo tuko zendo ngwanji ule nani na bonde ya tukunu mwana kwa kuna misao na kuna makele kuna singa masura yululu mwana mkele mwana ngwanjani mwana ali ni kwa mwana ngwanji utobonde ya ngere ya kankele bigara tumishishi dorande kaji ngwanji katomkwa mana ngene ke person ngwanji c'est 40 elle foi le yao tigre ni malu tigre kama karango tushamava kaswa como 11 grande como 11 não
unakwiruka mbosi ndongo itini na mabate mengi kama ndongo itini yena nte kuna meleke kifutukidi yana ko kuna bewa bate mengi matini skulu ni marke ka futukidi aka kuwa kumu kwa atini kuna tiye perigo tankesi di elu ya lo ndongo itini ya lo futukidi tini si atu ngwanzi use tini si aka atu ya evite di aka yewopa Mascara matoko, kembo segura panha. Mbutizi yetu ayatika kumbonda. Avonda kana ngwanzi kwa kwa shikari mini meshi. Ngwanzi na baka mtu aisipate dia akavona. Ngwanzi. Watu kitu kidia shibele sija kana shira mena kwa kangu mna boroka fuya mu. napenda atomiko Mzee kandi ndifetu zai kuna. Lumazandu izai kana yina kaka. Kamalungu sizai kana kyavene na mawonso. Murutele zuma nsiku zai kana unafuti. Kwa sunkanu nsiku mya. Wivi kuzulia nsiku mya mimi futu mimi batoma zai. Ambureze tukakere maburu. Nzambi umona ngimindeli ndome tukulupira yi imoshi. Ento ndiade yetu mbele kitodize. Antes de Jesus Cristo, ninguém soube o que não tuishiriko. Agora, mana luvava vutu sonika funda imambo chama kanakara maumena mwiyele moni kuna kwangu. Muntu nakapilule dieta tamkidi mina nkishi kufede sibe vena kati edikeki kingani mukikituka mukingani ukipangira edikeki kingani mukituka kingani ukipangira kingani ana kibulika na kikiwa kingani makuma wasona mena mu nile mafede solo muna tsonika ye special bodu na masimi zimbo de pele yena agora taratibu traditional stala nanu yatikidi tengom mu mashine kipoku pasamo keleo yatikidi stala kindoki ukiyakiri nayo ukerekea ukiyakiri kindoki stala kidifikida tunalia lendu kuzaye bambula maziga ya kindoki kuno kuyetu ando wakiwa ngunu tutula mbele zetu utuna wao kuna anda mbwene dotor tutukiri kushimjera mchika muntu na tuisanga tonga sula kuna mwezi wala mususu wala so mususu ndani bale ayebisa moko lora fiti sukula mokulu lumama nani ufuiri mulunze ange kitaba zurumir abare lumkotele dede ko como tudo então akawali sukula moko ndia kaka yina fazu kiki mbimbi kilo shimba kona pau kilo shimba kikona no agora o médico veio lavar as mãos entra lá dentro pediu mais outro água para lavar as mãos e que tu vai ali agora mona kaka vo hatukali jora masa mamoshiko pati mpima ndongo moshi namvala pele tawe yote meshinka kwa tempo kwa ndio wangi wakikumanga sukulu mona porque tradição porque aquela tradição e com de chance quando kuikiri na tradição kazaidi tutayo pula kwani mo tala mama pili meno amungetikiri kama medi kwa mbudeze tumo sukulu nga tukiri kushimetiere muna tangu ile ya mchi wantu mvumekezi kilungu mupauko kama titi kubeka mutsenguko afate zikira afate budule mtoto muna mwa ukali mutu kali kurubuko muna urukadi ate na mutu kali diato wakina fa mtoto nje amuri shimbiri muna mwa kulufete sukula moko mejuwa ukasimbiri kwa ukuka siri dia kuna yete makote sukula kitasa kwa significa bimbi msemenanga bote sokwele moko mnajandi shebuka tumbwiri akafurugulu nati nawe papa wao wakile sukule le moko ni mujiri lumbu kadi bwero di sukule moko na yesu kumuzana kwa vangu simama kwa waje ni mutendo za sukule matandi sama mengi mkutushanga ronga makonde tani makonde mpungu ingani yingi mbele bakadukale wao yateteka kayina na kadukale konde ngatangu tufiti kala tuma mengi kutu na njira za wote no zile visa vo kelekisho tango meje verdade wewe waingana zeka dukaya kuna mtu awe puja na zote sasa puja kayina ko kuna mtu
Osidu na ye ngana ya wibo belembevo ana na shibwere kaka na kurumukini kuna ntawa mwene bata mindele lodo ichimindele yo kinga bata mindele dileka ngani bo banga bo banwani ni zoro ka batoro ko lendi yango kete munwan kete ke shinwana anga amu naishi nampode luta ya tunanwana ka kipumbu tuzima twitu kwenda kubata tuntu kwenda kuna mfuta mpumbisa ampumikirisa kinga kutusale kusuku tusimnaga tuya tangu siku sitondelani zo twitu talampumbu na jiminati na wala ambolo ko tema bondo kani tele mabondo ana ba jufurese mabondo kikigwa so asonga lekize ngani nyingi mena kaduka la kina ndio kama maondo ku tenye ki ana todo ko baba le boso ya ngabela la kamera na wala zaga ya benso ya benga kitu que me falasse mais pouco dos brancos, dizia que tinha que trabalhar muito quando morreu uma pessoa, ia na Europa e ficava branco. E daquela história da outra pessoa que veio pedir o chapéu, né, quando o papai estava dormindo no sono. Isso já é uma retribuição com você, porque eu estou a gravar, isso é um arquivo, pai. Sim, a tradição. E como você? Venanga e mambo magenza kule mambo não em português. Veni mambo vamos provar aqui. Veni mambo mena zega. Nós vamos testar depois. Veni mambo mena zega tu, mabubanga ku. Ndomba mindele zikitukanga. Ndomba na nati kumindele kumkitula. Mana mambo kinga kama kile kako. Wao kuna mina bini yatujigirwa kumbu mineiro mina ya kwenda kuna ntwala washidi tulo mina mibuki muna pipa mbasho wakwiza nta wakati ule mina matari mina bagudikanga asiri muna makalu kumusi alutikese kuna lavaria baba sukula amwana matari mina matalu akati ule matari mina mapamba alose nta baba kwenda kuna kugudikidingi mina kana kuture safudachi kuna tandu akalanga ye tuvanga tunda atere munatari tu ana wobubu adi natari kidinanga ngo adi natari ngo dinatawa afini mana kona yina ndamu wa ukwenda akona bangi una ye maza matwa katule yina pila etadi pe di wudi kidi po lato fuiti okine lato inge fuila kuna ashibuga lato akara kurashi hatuli talu yingi amine boka fuiti kutalu inge bakanga elidizola rakende vo anafogwa kukuna enta kitikiri kwa kumundele wekula nkasa kumundele ndio no soperdi ka ulumuna ndo mukekele mwe sote ngandi kekeleni kalkumuna kupolo aya utama wo ndio mundele fona ni mbudega ngani ho radia ka wo ngalo kele ko radia na bata yani ndio wa wele ko kawo be ane sko firma ka go bangu mano ko na batri ngandi kekele me shikalo vindi ko ko ata batri courage makwenda kuna ndio arana kwa kitu kili kwa u mindele watu wele kumuna me mama ko tiri munan to manzei ka wakina lumumina na mibu na mikuluka nana digati fui besi dia ko hospital sama bana aber kaza murtuara jibura kaza murtuara le tola maza muna mange sukule le mena suku kwale tomo kuna le tomo kimboti ako wandi uri mbuti mutu to mazaka ni pwandi ngakele yao katole pochiki bena mbashi awa to kenga nzumu ilundi lingi kaza murtuara itsabi ngene wani yene lega kuna nzo muna pipa ndo dirende shindona mbuto wichi divana pwandi kati ko CD sema mutu wonga au kukeinsuka le tino dole kono kana gwana pu ina vene munishiri munu ndio kapita wele po katoda katwelenge wele ya unanga kwa mina bonga kwa unanga wikele muna kadi kuna sadi langu lulu ina kuna pe ankaka konde munanga bonga ya yidi mena makri yoke shidi pwani munu wako ibongi lidi yake ina kuna gwana pu ina vene
amvuka liphanika ibiliyo zibule nje bana phaiwani zibule nzokoti wawo kutwa ndiri likuphuka bakati yake nwamani kundiyo bangomuli akadiri fondi umuntu akuphuka simani kusikundika yingili soko wandike etidimana sai tudidi pwandi vena tudingalele tauni fwana tifete vanga tops paitu zari munakati chitoro kala chikufuidi paitu dotoro kabanga elere tori musunduru kuriyadi waumoku mabule mapila mukala ventanu mvumbi azenga kya kifisi baba koko na kupanzu muka infirmiere ntonir na itwale bambugiri wale tiro dotoro burese woyo ko bamu nzairi futu mukini dotoro ko bayi na ndombe akunge umbonde na kafutu mwoshi na nganje umbonde lenga kafutu lupenge kagani ngoja kini okukata meshi na kafutu muka kafutu futu kama na zai wandi unakakelewa muna tangiri kafuidi tangu kakujikila ntatu kungiliku matatini loko kadiambo tangu nifwana lumbukina utuvwandishi nani ko perdão duzeye diambo yetu kuna putu enazole tuela mbishi akali yanga diako nalwele subaka nalwise zawo nalwukatula ntulu tudili muna yanga na macho magutu kale mbishi tomana gutu kashiji mene kutoka mama pile yina te amuntu kubena emvutu muna men lumgiligilende ko banza mbiyele lumazoki ben awega kasido toro basi tapsel bosh oki bulukete mwikina ko moni lo kambidi mele mamu ka muntu kumvutuela mvutu peji lanzende tu fuidi mele fuidi makipa murakati mafuidi maki le katulona kana moyo mali makati kidi imoyo andi wana luzenga tufuide ningudi makipa murakati mafuidi bondo mbale kitulu mindele apete kwa nata moyo ele kwa tule produtu akitwela mindele ni to kitulu mindele kasi ka moyo ko fonge unafua akwenda kitulu akona mindele ta unakala buuna ngaka jamako kadi kuna putu mindele kana yake tuko kagutaku afua kwako akwenda sebulanga puke simetier bostu ke mwana batu masoki masoki la confiance. Parce que mon toit n'a pas la confiance. Il avait pas la vérité. Mon poteau pas télé un année. sono galmentando con un bil si dicata un buon male dove sono le televisori sono il nostro leader stata che avevo chiesto l'intervista l'intervista avevano visto Essa é a minha pergunta. Não é muito assim, não quer dizer. Imagina só as guerras e não, mas os animais andam em guerra, aqui mas a babuja cá. Agora a babuja